Dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću vam pokazati 5 trikova koje možete uraditi sa Rubikovom kockom. Pa da krenemo. Prvi trik koji ću vam pokazati, možda je i najlakši, a ide ovako. Znači uradite M2, okrenete kocku i uradite ponovno M2 i evo vidite šta se dobije. Idemo na sljedeći. Znači samo opet uradite M2 i vratite kocku u prvobitan položaj. Sljedeći je sličan ovom prošlom, samo umjesto 2 puta uradimo 3 puta M2 i onda dobijemo na svakoj strani ovaj uzorak. I da sve to vratimo, idemo M2, okrenemo, M2, okrenemo, M2. Sljedeći trik koji radimo je malo drugačiji od prošla dva, a ide ovako. M, E, M', E' i dobili smo ovaj uzorak. I da sve vratimo na početno mjesto, uradimo ovako. Evo ovaj narančaste dijelove postavimo na narančasto jezgro. Pogledamo koja boja je ovdje, u ovom slučaju je žuta, onda dovedemo žuto jezgro tu, postavimo žutu na njeno mjesto i vratimo narančasto na njeno mjesto. Četvrti trik koji ću vam pokazati ide ovako. M, E, M', E', onda uradite ovako. M', E, M, E i ponoviti još jednom. M', E, M, E i dobit ćete dva sloja koja su riješena, a ostala jezgra će biti pozicionirana na pogrešnim mjestima. Peti trik koji ću vam pokazati ide ovako. M, E, M', E', onda radimo M2, okrenemo kocku, opet M2, ponovo okrećemo kocku i M2 i dobit ćemo ovaj uzorak kao cvijet. I da sve vratimo u prvobitan položaj, opet radimo M2, okrenemo, M2, okrenemo, uradimo M2 i onda lagano riješimo ovo. To sam već pokazao kako se radi. I to bi bilo to za ovaj video.